Zdravko Šotra je sigurno jedan od naših najznačajnijih režisera i po svom opusu, a i po tematici koju je obrađivao. I teško, recimo teško da se on može svrstati u neku estetsku grupaciju filmova. Njegovi filmovi su specifični. Mislim da iako je on napravio jedan od najznačajnijih filmova Crvenog talasa, Igmanski marš, mislim da on ne pripada, da on nije primarno i dominantno pripadao Crvenom talasu, iako je snimio dosta filmova koji imaju ratnu i poratnu tematiku. I jedan od filmova gdje se on najviše istakao u realizaciji svojih umjetničkih stremljenja je bio Idemo dalje iz 1982. godine. Za razliku od nekih njegovih drugih filmova koje nije radio sa Slobodanom Stojanovićem, kao što su Pucanje u šljiviku pored reke i Osvajanje slobode, ovaj film je dosta imao sličnosti i dosta ima sličnosti sa filmom Više od igre i seriju, koju sam ja uzgledno opisao vezano za drugu neku tematiku, a koju ću opisati kasnije u drugom dijelu te ratne tematike koju opisujem. Jel? I Idemo dalje je u suštini film koji nadgrađuje sve ratne filmove koji su snimani do tada. I on je sniman 82. godine nakon smrti Josipa Broza Tita. Mi moramo da shvatimo da je to vrlo bio značajan moment uopšte u istoriji i Srbije i Jugoslavije. Jel? Jer tad se desio veliki lom generalno u državi. Mislim, sve što je tad predstavljalo nešto je prestalo da postoji. Rukovodstva države koja je bila već potpuno podijeljena su u tom trenutku krenula da realizuju potpuni raspad. Jel? Znači, to je tad već posle Titove smrti se znao da će se Jugoslavija raspasti. Jel? I na neki način su olabavljene stege koje su vladale do tada. I filmovi koji nastaju posle Titove smrti, a imaju ratnu tematiku, su specifični filmovi. Znači, nemaju tu više neku autocenzuru, dosta se govori o nekim stvarima na drugi način, podsjećaju recimo na filmove ratne tematike Crnog talasa i Idemo dalje, recimo, sublimirao sve tu jedan film. Tako da mi tu pratimo Zdravko Šotra i Slobodan Stojanović, pošto se to radi, znači to je napravljena serija koja se zvala Učitelji, mi smo odrasli na to, moja generacija odrasla na toj seriji. Radi se jednostavno o jednom, kako je da kažem, opet je to jedno sad kontrakodiranje, umjesto Dragana Nikolića kao Prleta, jel? Koji je na neki način lik izvučen od onog Jimmya Barke, pa preko nekog sitnog švercera kakav bi trebao biti Jimmy Barka došao do ratnog heroja u Povratku otpisani. Mi imamo tog Prleta iz drugog dijela Otpisani koji ću ja naknadno opisati, koji se jednostavno teleportuje na kraj rata. I to je Učitelj Miloš. Znači, doslovce vi imate lik Prleta koji dolazi da uči decu. I taj Prle, pošto Dragan Nikolić ne može da izađe iz uloge tog lika, sad počinje da biva jedan pacifikovani lik koji ne voli rat, koji decu uči da je rat nešto najstrašnije, koji uči da je jednostavno rat nešto što je decu snašlo privremeno i da treba ići dalje. I njegova uzrečica Idemo dalje, tako se i film zove. Znači, sve što se dešava on deci objašnjava na dječji način i kaže idemo dalje. Za razliku, recimo, od Branka Miličevića Kockice, koji imao kako da kažem,
plan i program rada, jel? Realizacije tokom svog medijskog prezentovanja na televiziji. Učitelj Miloš koga glumi Dragan Nikolić je težio da jednostavno izniveliše sve to, znači da kaže stanite malo, ne moramo da učimo, moramo prvo da se učimo nekim osnovnim stvarima i zato taj film i serija su mnogo divni. Mi današnjoj deci ne možemo recimo te filmove da objasnimo na pravi način, ali mojoj generaciji je to bilo potrebno da se neke stvari nivelišu. Tako da imamo decu koja idu u rat je, njihova škola je uzurpirana, to je odmah nakon oslobođenja. Čini mi se da je to snimano tamo negdje, da li u Smederevu, da li tako nešto, nisam siguran, ne treba me uhvatiti za riječ, ali škola se odigrava, znači, odnosno radnja se odigrava, nastava se odigrava u kafani Zlatnog Burenca. I u toj kafani deca uče, mislim, oni dolaze, učitelj dolazi sa jednom doslovce uniformi i on skida opasač i tako dalje, učiteljica im joča negdje drugo i oni pjevaju, pucaju mašinke lepše, sviraju mašinke lepše nego ptice, tako ide. I on kaže šta vi deco pjevate, a to je učila učiteljica koja nije bila u ratu. Mislim, to je taj kontrast koji treba razumjeti. On dolazi iz rata i uzma mašinku, kad slušajte, kaže ptica, a sad ću vam, kaže, pucati iz mašinke. I ono krene da puca u razred iz mašinke. A kaže šta je lepše, mašinka ubija. I tako dalje, tako počinje film. I onda on, jedno po jedno, znači sad ti da gledaš, na primjer, taj film, i ulogu učitelja Miloša, to je jedna najbolja uloga uopšte u jugoslovenskom filmu. On njima objašnjava školu onako kako danas ove napredne metode koju na zapadu govore, djecu treba pustiti da idu napolje, da se valjaju u blatu, da ne znam, osjete prirodu, škola u prirodi, to on radi. Znači on to radi. I to Šotra i Stojanović prezentuje, ovako treba biti škola, ovaka škola treba da bude. Za razliku od naših škola koje su recimo prezentovane filmovima tipa Majstori iz istog perioda i tako dalje. Znači on kaže ne, škola je ovo. Djeca trebaju da budu napolju, djeca trebaju da budu zajedno, treba da se uče vrijednostima, treba da se uče životu. Kroz nekoliko priča, mislim sad, to je u filmu idemo dalje kompresovano, tako da najupečatljivije uloge su, znači, naravno, pored učitelja, to je uloga Schopenhauera, koja glumi Bate Živinović i on ne izgovori nijednu reč od početka do kraja filma. To je jedna od njegovih najboljih uloga. Znači, to je lik koji je preuzet, znači, iz filmova Puriše Đorđevića, to je onaj Nemac koga su vodili sa sobom, koga je glumio Voja Govedarca, koji strelja veru, na primjer, u jutru, jel? Ali ovo, znači, pacifikovan Nemac koji pravi torte, koji kuva im tamo sapun, pravi, ne znam, kolju svinju. Recimo, to je interesantno. Ima neki deda od jednog učenika, Dragiša, recimo. I onda tu imamo onu scenu iz Žike Pavlovića, zasede Žike Pavlovića, kad Branko Kockica osuđuje na smrt i viče na smrt. A onda u ovom filmu to Šotra i, kako se zove, Stojanović obrnu. Ide da spašava dedu ratnog profitera zato što mu učenik plače, znači učitelj ide Miloš i viče na život. Znači on je sad suprotan od onog lika koji kroz lik, ne znam, koji glumio Branko Miličević da li u Filipu na konju ili u Užičkoj republici, znači mi imamo suprotan lik, znači koji sad sve to poništava. Zatim, recimo, kao iz neke druge priče dolazi lik bake Delike, koju glumi Olivera Marković, jel? Crveni krst jednostavno meša sudbine i učitelj Miloš ima istu sudbinu kao, na primjer, Arsen iz filma Tren. Njemu je čitava porodica pobijena i jedino je baka ostala i sad on tu traži baku, nažalost to ne nađe, ni on ne nađe svoju baku, a baka sazna da joj je
unuk poginuo i onda izvrši samoubistvo, pošto je to neka baka Crnogorka koja dolazi, ne znam, vozom. Ko da je izašla Olivera Marković iz onog filma Kozara, na primjer, da je preživala. Eto, sve su to elementi, znači, koje su Šotra i Stojanović sublimirali u jednoj. Znači, sve poništavamo, sve ono što ste dotad gledali dok je Tito bio živ, svo veličanje, deco, pustite to, sve je to obrnuto, znači, potpuno obrnuto. Znači, nema više veličanja NOB-a. Mislim, i to dosta komično izgleda kroz lik, recimo, ovoga Danila Bata Stojković glumi Božura, školskog direktora škole, imamo inspektora koga glumi Slobodan Nalgulić. I onda oni, na primjer, nađu neku bebu, pa je tamo gaje, čuš gaju, pa tako je, gaje je, jel, brinu se o njoj u školi, uzme je, na primjer, komšinica stana koju glumi Jelica Sretenović, tako dalje. Mislim, to su tako divne i životne scene da onaj koji gleda mora da se zapita šta je taj rat bio i koliko je tu ostavio uticaj. Božur je taj lik koji ne znam, priča vic naopačke, to kad kaže, ono, to je često, recimo, to je scena koju sad često na YouTube-u neko isječe, pa kaže, misli, to su genijalne improvizacije Danila Bate Stojkovića, što je on radi. Ili kad se napije, na primjer, sa Schopenhauerom, pa uči ga da peva Crven fesić, naravno, a komšinica mu, a neće da jede čvarke, oni kolju svinju, mislim, to spase tog Dragišu, koji glumi Pavle Vujsića, tog ratnog profitera. Miloš je onda, oni mu daju, on im pokloni prase, onda oni od njega naprave svinju pa prave kobasice, pošto je to kao školsko vlasništvo, neće da proba čvarke Danila Bata Stojkovića, a deca i učitelj to dele komšijama, jel? I deci, naravno, deca sva nose kući, pošto je to njihova, jel? Njihova svinja, jel? Plaču, mislim, nisu da ga zakolju, ali sve je to, znači, tako lijepo ukompanovano da na kraju neko kuće im pobjegne, pa ne znam, učitelj razminira minsko polje koje kuće poginulo i tako dalje. Znači, interesantan je još ovaj film po ulogi babice Ena Begović glumi i tu imamo i tu neku romansu između babice koja ide okolo, jedino ona ima bicikl, pop i kako se zove, da, nije Teo Božur, jel, biciklom. I kako se zove, uči decu, recimo, učite, to je interesantna scena, kad uči decu i deca uči tablicu množenja i ne može da dobiju da voze bicikl dok te nauči, mislim. Isto, jedna ona klasična obrazovna fora koju mnogi danas zaboravljaju, jel, da se deci ne smije miješati život i da se deci mora izmiješati život i škola, dati konkretan primjer, dati podsticaj i tako dalje. Tako da taj film je stvarno bio jedna pacifikacija svega što svih tih filmova o deci koji su bili do tada snimani, znači pogotovo za vrijeme Josipa Broza Tita, gdje je, znači, forsirana jedna slika, znači, kod nas je taj ratni talas u filmu toliko dugo trajao i toliko je kroz druge vrste medija, tipa Mirko i Slavko, koji je pokušao da pacifikuje Tori Janković, toliko je to trajalo da je to imalo strašan uticaj, pogotovo na tu moju generaciju, a i na generacije prije i malo i ove posle koje je to zakačilo. Tako da film Učitelj i serija Idemo dalje Zdravka Šotre je nešto, recimo, što bi ja isto, ko što bi, recimo, pesmu seriju od Žike Pavlovića restaurirao, isto bi i ovo restaurirao, znači preveo bi u digitalni format, jednostavno deci da se daje objašnjenje, ali to je pesma koja, odnosno to je film koji može uvijek da posluži kao primjer onoga što je pozitivno.
I rat se završava za tu decu kad Schopenhauer ode, na primjer. On ode, svadba je kraj, ode, Schopenhauer su deca odmah osvijetila se na njemu. On je odmah na početku uzeo učitelj i rekao gađajte ga blatom. Kao što je recimo ono bilo, to je recimo scena iz Malih vojnika. Jer oni Hansa deca gađaju blatom, jel? I ovoga Stoleta Aranđelovića. Ali u filmu idemo dalje, to je napravljeno baš na tu foru, idemo dalje. Ide Schopenhauer, daj da te svi gađamo blatom. Sva deca kojima je neko poginuo će se osvijetiti njemu tako što će ga gađati blatom i reći idemo dalje. I onda na kraju drži govor Schopenhauer, odnosno Bata Živinović, koji nije teo nikada da priča na njemačkom, glume je Njemca u nekoliko filmova, ali govori Pavle Vojsić, odnosno Dragiša, vrati jedno veliko sranje, a Njemci su ga zasrali do balčaka, jel? I deca plaču kad Njemac ode. I to je znači potpuno okretanje svih ratnih filmova, jedan antiratni film, jedan film koji pacifikuje. Generalno naš film je jedan od najdivnijih filmova uopšte, koji je serija koje su snimljene uopšte, znači ne samo kod nas na našim prostorima, već uopšte.